باب 198 كرياد الصالحين درس ان استباب كويدغول الاستجاع wala gol soɓɓino bada rakata il fajiri ɓawon tigi juuli rakata il fajiri jeɗen ɗo yo subaka on darne on tigi walo soɓɓinora ala janbil ayman ka hoore beccal makko ñamal wol hatti e alayhi e yamirgol fi ɗum sawano fatatel kana on tigi laatike tahajjudan bil layli ko waɗunoɗo e juulugol jemma himo ronki amla ka o ronka ko walɗo ɗanade an aishata ƴettama nene aicha radiallahu anha قالت بما كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بجول ركعتي الفجر إيتي بجول كركعتي الفجر بغين استجاع بسؤبنته على شيء الأيمن فبكل مأمن يعمل دو يدرنيد رواه مسلم كونونو ليدا قول لك لدون إجولي دو يتودا دير بلاس نودي ko yonata mahra jama on no bitti place no dumanni wi a gollitiray o sunna do haray don bakkatu ko heboto ko e bittingol julbe be haray ɗum ɗon peeso eno gasa baraji heɓotoɗi ɗin e gollitirgol on sunna ɗon piiji ɗin fof koko gasata ɗon waɗete wa an ha ƴettama e maɓɓe kamɓe nene aicha kalata ɓe maki kana nabiyu laatike annabajal on sallah sallam yusallihimo juulayno fima bayna an yafruha e ɗo e konko tawata ino hakkunde gaynegol min salatu isha e julde geƴƴande ilal fajiri ha ka subaka eɓe juulayno hakkunde gaynede julde geeƴe nden ɗo e ka subaka ihda asharata rakatan darɗe 11 ɓe sallima ɓe salmina bayna kulli rakatan kala darɗe ɗiɗi ɓe salmina ko noon ɓe gerdata wa yutri ɓe waɗa witri bi wahidatin go aɓere nde mana ɓe juula ɗiɗi ɓe salmina ɓe juula ɗiɗi salmina ha timma salminanɗe joyi ɓe mo ɓe juula wotere ɓe salminana salminanɗe jeego darɗe 11 ko sunna fof ɓuri tabdude 11 no selli 11 no selli 9 no selli fof no mari dalil 7 no selli 3 pet no selli wotere pet kadi witiri nde ɗum fof no selli kono ko o montan ɗo ko o ndekontore ɗo ɓuri taɓutude fa ida sakatal muaddin si noddino won deƴƴi min salati alfajiri ka julde subaka wa tabayyana lahu ɓanganiɓe alfajiru fajiri o wa ja'ahu almuaddin noddinowo on ari haalaniɓe wonde subaka yoni قام بيموت من فركع بركعتين داري خفيفتين فيجتيده ثم تجارب بسؤال على شيء الأيمن كبيت المقدم ياما حتى هكذا كنين لا تجردة حتى يأتيها أرمك المدين نبين وأن للإقامة في يوم القول ما ودار نبون قليوني رواه مسلم قولها ما قبل مكو كانكو نيني عائشة وند يسلم من لا يسلمين بين كل ركعتين كل كلا هكذا كنين هو دون كوني أبدي في المسلم كمسلم ومعناه معناه بعد كل ركعتين كبار ذات دي كلا بسلمنا ونبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم سقط الموت جولي ركعتي الفجر جدا فليتجي يوسف من على يمينه كسنغ مكنيام رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح يتوب بسلم